Malo ko je izostao sa premijere filma Šišanja. Crvenim tepihom ređale su se zvanice među kojima je posebnu pažnju privukao dolazak Jeremy Rennera, jednog od glavnih glumaca hollywoodskog hita Hurt Locker, koji je direktno iz Hollywooda stigao ruku pod ruku sa glavnom glumicom Bojanom Novaković u Sava centar. Samo snimanje filma pratile su brojne kontraverze zbog pretnji koje su glumcima upućivane na raznim patriotskim forumima, zbog čega je 20 policajaca bilo raspoređeno na glavnim ulazima. Ipak, jedan od glavnih glumaca, Viktor Savić, smatra da su mediji zapravo ti koji napumpavaju čitavu priču. Ma, budže priču ti novinari, baš dosta. Da li zbog treme ili, što bi Viktor rekao, medijskog napumpavanja čitave priče o skinheadsima, glavni glumac Nikola Rakočević morao je da se opusti jednom pirulicom pred početak filma. Pa šta, ako uzmete neki lek za smirenje, onda vam to dosta, dosta vam spusti tu vrstu adrenalina i straha, jel? Tako da nije strašno. Za lekove za smirenje ipak nije bilo potrebe, jer je priča o nasilju među navijačima i akcijama